Tintlaqa b'mod pożittiv mid-diriġenti tal-kumpanija Tolly Products il-proposta li gvern ġdid irraħħas il-kontijiet tal-enerġija l-industrija. Andy Getzi, chairman u kap eżekuttiv tal-kumpanija Tolly, jgħid li proposta bħal din se twassal biex il-kumpanija ssir aktar kompetittiva, tkompli tespandi u ġġib aktar impjiegi lejn pajjiżna. One of the challenges that we have here is competitiveness, and obviously the way costs have gone up over the past few years is very important. Electricity costs for us have doubled over the last 4 years, so anything that we can get back or support from any government to be able to reduce our electricity costs will definitely help us be competitive. And obviously being competitive, we can bring jobs to Malta, we can employ people, and we can be successful in the long term. We celebrated last year 40 years of manufacturing here in Malta, and we want to be here for the next 40 years, but obviously we need to be competitive. F'diskors li għamel waqt żjara mill-mexxej laburista Joseph Muscat fil-kumpanija Tolly Products, Getzi deskriva żiediet fil-kontijiet tal-enerġija fl-aħħar 4 snin bħala xokkijiet. Qal li l-gvern jeħtieġ li jifhem li jekk kumpaniji bħat Tolly ma jkunux kompetittivi, mhux biss ma jkunux jistgħu jġibu aktar impjiegi lejn pajjiżna, iżda lanqas ikunu jistgħu joperaw minn pajjiżna. Id-Direttur u Chief Financial Officer William Waite jispjega kif iż-żiediet sostanzjali fil-kontijiet tal-enerġija laqtu lill-kumpanija. Dik eżempju din il-fabrika li rajna llum fit-2007 kienet tonfoq 3% mill-dak li timmina fattura biex tħallas il-kont tad-dawl. Fit-2011 għall-istess użu ta' units qed tonfoq 8%. Jiġifieri qed tonfoq 5% aktar milli kienet qed tonfoq 5 snin ilu. Li huwa ammont sostanzjali għax qed nitkellmu minn bejn wieħed ieħor 650,000 għal 1.4 miljuni. Wade żied li għalhekk il-proposta li għamel il-mexxej laburista Joseph Muscat dwar ir-roħs fil-kontijiet tal-enerġija hija waħda importanti ħafna għal fabbriki bħat Tolly. Qarrija bħalli għamel Dr. Muscat dalgħodu hija importanti ħafna lina għaliex qed tnaqqaslek 25% ta' dak il-kont huwa xi ħaġa pożittiva. Il-proposta li għamel Dr. Muscat l-użu tal-alternattiva tal-enerġija alternattiva poġġihom kollha flimkien qed tkun qed tħares lejn tnaqqis sostanzjali li fabbriki bħal Tolly u fabbriki oħrajn li ilhom hawn Malta għal żmien twil u oħrajn li qed iridu jiġu hawn Malta hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Tlaqa mal-ħaddiem mal-mexxej laburista Joseph Muscat qal li r-roadmap li se twassal għar-roħs fil-kontijiet tal-enerġija li nieda l-Partit Laburista se tgħin biex ikunu protetti l-impjiegi tal-ħaddiema u jkollhom aktar flus fil-but. Qal li l-Partit Laburista jemmen fil-qasam tal-manifattura u gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja irid li jipprovdi l-infrastruttura neċessarja biex dawn ikomplu jespandu. Il-kumpanija Tolly tissupplixxi prodotti li jintużaw għall-ipakkeġġjar ta' kwalità għolja fil-qasam tal-kosmetika għal ditti rinomati madwar id-dinja kollha, fosthom Chanel, Dolce Gabbana u Hugo Boss. Din il-kumpanija ilha topera l-40 sena minn Bulebel u timpjega ma' 350 persuna. Tolly Group għandha uffiċini kummerċjali fi New York, f'Pariġi, fi Brussell u f'Londra. Tolly Malta bħalissa hija inkarigata mill-espansjoni madwar id-dinja tal-kumpanija Tolly Group b'5 chief officers minn 7 ikunu bbażati f'pajjiżna. Preżenti għal din iż-żjara flimkien mal-mexxej laburista kien hemm Joe Mizzi u Rodrigue Galdes.